ديري ديران ورديران ديران 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 هيوا امین هاو ببن مالا خودی و آواز و کلامی کو دنگ و سوتاوی لچار پرچه کردستانی و لجیهانه بلاو بویه. امی بحثا مالا دنگ بیجه کی بناو دنگ و سرپی هاتیاوی دنگ بیجی یا لپایتختا ترکیه لانقره بکن. دنگ بیش شاکرو و ناوی وی راستین شاکر دنزه ده سال 1936 دا لگنده ناوکا آگریه هاتیه دنیای. ده سال 1959 دا مالباتا وی سرگونی ادنه یدبن. اشته سرگونی 7 سالان. ده سال 1966 دا ده چن موشاوار دنگ بیجان و لور ده به شاگرت دنگ بیج رسوی گوپالا. دنگ بیش شاکرو ده سال 1983 دا ته انقره. جبو دبارا مالا خو هنکاران دکه. لی صبرا وی لولات خریبی هوت و پشت 2 سال و نیوان. ده سال 1985 دا بری خود ده ارزروما سرحده. شاکر رحمتی هاتی ورا لورا 2 سال و نیوا دوی خانه دا رونشتیه. لورا کلام گوتی چون دعوتا یعنی ملت تو بیلد سری فوترافی خو کشاندنه. جبو دیتنا مالا رحمتی دنگبیج شاکرو ام خودگیهینن دنگبیج ابراهیم انلی خلک قره ازیا ارزرومه که اونیزی 15 سالن لانقره ایه و به طرز و شیوه شاکرو کلام و سترانان دبیجه. حتی سالی که اول جی دوی مالی دا برای دنگبیج ابراهیم انمایه حتی وی دمی جی دنگبیج ابراهیم و دنگبیجن تاخه مهجاره کی داتن وی مالی و با بیرانی نا شاکرو شب بهر کا خوب کلام ستران و چیروکان درباست کرن مساخاري تجارة سركار خويا كبار على تقيد بقى خلقنا مرحبات يا تسلا مالا کو شاکرو 2 سال و نیوان تیدا مایه به حنجتا کو در قانونیه ده حتی سالی کی ورا خراب کرن یعنی که خواسته بابا موزه میره با تا فوتوگرافی تخستای تیدا رونشتی کلام گوتی تیدا 2 سال و نیوا 3 سال رونشتی امبری خود دن جینار مالا دنگبیش شاکرو یه ویدمه آپی نجات خلک قره ازیه پیشوازی لمدکه و لحوش ماله دبن سیادارین سیویدا ده چوان دمان و جمعه بحثا شاکرو دکه رحمتی شاکر insan ki değerli bu, Dengbeş ki değerli bu, kıymetli bu. Nabi Kurmanca'da özellikle Dengbeş ekser, yani Dengbeş'e tabi karın bu ama Nabi Kurmanca kanıtlamıştır bu. Herkes kıymet değerdi dahi. Naha dve khaniye da ku çîroka wî digihîje 35 sala ewel karkerên demsalî yên ku ji dîloka Bakurê Kurdistanê hatine li vir bicîbûne hene. Piştî em wan haydar dikin ku Dengbêj Şakiro li vê malê maye kêfxweş dibin. Me 20 ku 35 sala onda zona gandî verde bû, ava onda zona xatira çün xanî tek ra hîşt, ava am şu anda na em têdene onda zona. Dengbêj Şakiro wek gelek dengbêj û hunermendên Kurd û Kurdistanî di nav feqîrî, belengazî û bêxwedîtiyê da dijî û di sala 1996 da li Xerîbiyê li İzmîra bajarê Tirkiye diçe ser dilovaniya xwe. Şahê dengbêjan Şakiro di emrê xwe yê 6 salî da li pê xwe 65 kaset û bi sedan kilam û dengê xwe yê niwaze dihêle. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.